Za kreiranje menadžerskih izvještaja najbitnije je poznavanje pravila struke, znači pravila izrade menadžerskih izvještaja. To znači da treba poznavati načela, treba poznavati sama pravila izrade, treba poznavati elemente ili građane elemente samog menadžerskog izvještaja i treba poznavati vizualni dizajn koji je vrlo bitan kod izrade samog izvještaja. Preduvjeti za dobre menadžerske izvještaje su podrška u samoj tvrtci, znači informatička podrška prije svega, a s druge strane podrška menadžmenta i znanje kontrolera kod izrade samog izvještaja. Dobri menadžerski izvještaji mogu unaprijediti poslovanje poduzeća, naročito su takvi izvještaji korisni top menadžmentu i što više grafike koristi da poslovanje poduzeća bude što efikasnije.